Ronaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. Anya ti basapol mo, ha? Nembag harabiyo, nana. Ang nembag tirabigan niya, no sikat makita. Naba mo pa inyabay na di kurong-kurong mo, itikot sa ni Frank. Kaya mo nga da ni Frank, madamadan nga giinom. Pa lagi papilit mo ti bagay maya. Kaya saan ka lang ardo na kayat gagbaling nga malugang. Kaya saan nakaakayat ni Sally. Agsipod ta ni Frank ti kayat na. Nakakurong-kurong ka, idinto ta ni Frank at nakakutse. Mangup obisina ni Frank, idinto ta si kakit agbangbang kaglain. Patasag lang titigasat ko, nana. Gabot na napudnumot panagayat ko. Ate panagkunam, hanga napudnumot panagayat ni Frank, iti anak ko. Marga. Masuapay. Sabi nga, di mo patuluyin ni Anton. Ala, pasangay iti tao, sangay niya man. Anton, tata, ng bagarabiyo. Dumanong ka lang. At ni Sally di ay unig. Madamanan sa nga kuti-kutin, wano, usarin na di kabarbaro nga cellphone nga regalo ni Frank and Kuana. Makidam. At naman yung cellphone nga regalo ni Frank, hindi anak me. Sige nga tata, nana. Dumanok nga rin iti balayo. Di manulak nga rod manong nami kat dito nga nakita nga agpaiso nga ayaman ni Sally ti baro nga cellphone na. Tugaw ka, Anton. Yung regalo ni Sally, ni Frank kanyak. Nakadaduman ng grocery items kanted na kininanang. Sana inted kanyak dati baro nga modelo ti cellphone. Iso ka diti patpatig mo? Ni Frank? Obvious ba? Iso ti patpatig ko. Umuna-unay, di kotse, mangup obisina. Idinto ta siya kit agkurong-kurong aklaing. Anton, no amirisam kit maawat mo ti kinapudno. Alangan ba't nga sikat kayat ko? Ngam saan ka mukahon tinamnama, Sally. Aging ka, nga saan kayo pa nga nag-asawa? Ken ni Frank. Saan to nga sumarting? Saan to nga mabanog ti pusok nga mangipateg kang ka? Mga bulan manong naming saan ko na panpinasyar ni Sally kaputa manarimaan iti manung aldaw, manung agsapa, manung naming nga panagburas mi kadag iti bunga ti mulak nga nating. Tagunatan nga rot nga bahay kubo, kompleto, amin na klase tinating. Kanadamat lata, manung naming di kiti komersyante nga umay mga angkat kadag iti mulak. Idi, tayo baga ninanang kaniyak nga dasa nga ilik. Sino na? Ni Sally. Ha? Ni Sally itanto may mga pasir kanyak. At ang sakit na dagsan nga problema na anak. Gabota, mapilpilit ti isam na. Mabiglang nang. Kag di ko sak urit kat na kayo na akon. Kalbasan na, mapangkuntun sang mo ni Sally. At ang problema nga nagpaiso ni Sally manong nemi. Pasensya ka, Anton. Awanit sa bali pa yung mapanunod ko nga sigkan. At ang problema kami ni. Ninanang ko da di ospital. At itimaw da bukol kang kuana kat kasapulan ti presyon. Siya ka di may mo nagpatulungan? Ngayon mo na? Haan. Sikapikit na udi At ang amin kurang di kawarta nga na utang mi. At apay kurang na nga 30,000 pesos. Tanam na mayam nga ta kwarta kakasta. Amo, gabot ha, itinabid ka ta karalabas na kiti pick up ka naglaon ka na kiti imay da ginatang ka nga produkto. Kinapod nung saan ko pa yun na ibangko. Mano ka ti basapol mo? 30,000 ti kurang. Kaya mano mo tinaitulong ka ni Frank? Ni sintabo kitawan. Ana? Awang ka no kwarta na, dupekat ka no utang na.
trabaho, mga pabisina, di ba? Ato ko ng utang ng gabata. Agsugsugal. Uwain. Sugadur gayam. Inyo mang kukaratatang kininanang manunemi tanarikat no sa klante desisyon. Nagadadalatak ang anak ko. Ay, ti may singasing ko. Di 30,000, tulong mo jagudwana, utang da jagudwana. Ewanan niya. Damat mako na nga tulong. Di ba nagpautang ko na kita kilatulungan tatang. Ay, natultulong ka manen, no, jagudwana kita, hamo pa pabayadan. Sige tang, detang arteramidek. Kit panagkunak manong nemi, iti kastoy nga wakas. Kit talaga, nga saktumot lang ti pagtungpalan ni Sally. Tingkay nangigan, papagayam kadna ito na diya teaser nga paset ti pagkasalitaan lagip ti napalabas ni Anton iti Lawag City. Nga ni Anton ti pagkasalitaan na kiniso tinapili nga best letter of the second week. Kasano, aniya ti pagkabuklan ti pagkasalitaan ni Anton, apay nga iso tinapili nga best letter of the second week nga qualified para ti nakapili ti best letter of the month of May nga agbalintong 5th grand finalist tayo. Hindi ito istoryahan nga ituloy madamdama pamagayam. Takayat kong ipalagip, dito yung program at tingalagip tinapalabas si Reaction Radio DCJ Silawag. Amang mangikan nyo mabibuhay at 12:30 ganit alas 2. Lunes aging ganit Sabado. Dito yung tultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Nga pangabakan nyo kanagiti weekly winners, weekly prizes, monthly prizes, ken grand prizes. Kasi iti grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken dato'y third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kanya pala ti makunayo, nagdirakel a premyo. So ka muna nga maawis kay nga agsurat. True to life success story. Ti kahit ming mauray nga isan nyo, i-computer nyo sa iti email address to remote nga nemiruiz@yahoo.com o nasaan kat nemiruiz123@gmail.com. Kamalawan naman ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. E nakabakasyon ita dito Lawag City from Hawaii, Aurelio Fiesta Jr. No, madama kayong nagbibuya ka dito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken paki-follow yo. Please, kahit nung pagalingan ti YouTube channel ni Paring Ray, ti pagbibuyaan nyo. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-share, ken ag-subscribe kay kuma. Dapat nilikas ta, kahit dagos nga mabuyayo no at may upload nga video kanigiti page ken YouTube channel ni Paring Ray. Di ba? Saan nga napasamak nga napili a best letter of the second week ti pagkasalitaan ni Anton kastoy ti pagkasalitaan. Ay unay ni Anton ni Sally nga kalugaran na. Ngem saan nga kayat ni nanang na kas nangigyo tay nga saan nga kayat ni Baget Marga ni Anton gaputan nakakurong-kurong laeng idinto ta ni Frank ket mga opisina di kotse. Iso ako na ti bakit kurong-kurong versus kotse. Sino tinamnamaam kumakayat mi nga baling asawa ni Sally? Siyempre ni Frank saan nga sika? Iso nga niya pala to Ryan hagawid kan. Ay Marga apay, maso, padanunom ko mamit ni Anton. Pasang ilit na tao agad tarumbeng padanunom. Sige na Anton, sumrekan. Ada ni Sally dita uneg. Ay, ayaman na dito kabarbaro nga cellphone nga inregalo ni Frank. Sumrek nga rod ni Frank, ay ni Anton kunak kuma, papagayam, kaya dito nga mismo, nga inamin ni Sally nga ni Frank ti kayat na.
imbes ka ni Anton. Ngam sana ka mo pukahon tinamnama, Sally. Aging ka nga nawaya ka. Siksikan tulahin, di patpatik ko. Mamati ka ko ma. Awan, mamati ak Anton. Ngam sorry, ta saan ka kayat? Sige, inakaroon na. Ngam kas itinangigan nyo itay nga makabulan nga saan nga napanpimasyar ni Anton kay ni Sally. E dito, tay-tay kat nangigyo ani Sally ti pimasyar kay ni Anton. Kat maragsakan ni Anton pamagayam. Gayam kat ada problema ni Sally. Umay ko magpagpakasikan ka, Anton. Nga umutan ako mati kwartam. Tanam naman ko nga ron nga tayo pautang ko. Ag subli-subli makitkitak na giti pick up nga may gatang ka na giti produktum. Sa bagay saan ko pinaibang ko. Masakit ni nanang ko. Ada timawad na bukol. Kahit no saan nga mo opera. Posible nga agbali na kanser. Manot, masapol mo? Dapat 30,000 nga kurang. Ewan kayam. Ado siguro ti naitulong ni Frank. Ni Sintapo kitawan. Hala? Kasano ka na basamak? Sugador mat gayam. Ado ti utang na. Sa tagayam. Manong nemin yung man ko kadatatang kaninanang deto'y nga problema ni Sally kat naisingasing da. Ngay kak nga diyagudwa na kitulong ko kat diyagudwa na kat pabayadak to. Takil lang itulong ko nang diya pa nagpautang ko. Uy nga dada nga na makatulong ka no. Adamat lang maitulong mo. Nga cash. Diyagudwa na tibayadan dang diyagudwa na kitulong mo. Alawan dang. Alat makunamita. Baka si kan tumadla ti pagtungpalan ni Sally. Dahil na nagparparik na kanyak, tatang. Tinulungan nga rod papagayam ni Anton ni Sally kan idimalpas ti operasyon. Napan pinasyar ni Anton ni Sally kan dito'y nga naarakop na. Anton. Arakupin ka nga mo ti patpatik ka. Ket sangkang ket-ket, di ba? Wan, gabot ta. Kinapod nuna. No saan lang idurdurin idin ni nanang nga ni Frank ti aklunek. Sika talaga ti kahit ko. Angim. Ket gabot ta. Dakal din itulong mo kaniyak kastamat ang gininanang. I love you too, Anton. Kahit dito'y nga naramanan, papagayam ni Anton, dagiti kail-iliw na bibig ni Sally. Kahit nagpaot, naglanang dagiti bibig. Namuan, papagayam ni Anton, nga sampagayam nga naipahay ni Sally ti amin-amin na ni Frank. Kahit dahil talauna iti magustuhan. Ngayon nagdanag, kasano no, mamon ni Frank nga inaklon na ko. Awan ti pagdanagam. Gabutin to nagpasyara. Ibagak ng agsina kami. Saan kayo pa yung agsina? Sampay. I-break ko doon. I-break ko doon. Kaya ibagak. Nasikat ikayat ko. Kat nagdanag, pati na ginaganak kini Anton papagayam iti posible nga ramidan to ni Frank ken kuana. Ginanad kalayang anak. Amom no siyak ni Frank akit sigurado nga agsakit tinakam ko. Langro na no pudno saan pa nga naalin ni Frank ti akin na babae ni Sally. Doon sa amat na gastos na. Datalang datang no guyodan ni Frank, nagiti cellphone ng regalo na kini Sally. Mabalin matlat, taga-subli na. Ngayon sanang na may subli pa yan, nagiti grocery items, kapata, nausaren. Wala, iso agan anat ka, anak. Agan anat ka.
Kasangarot tinaramid ni Anton papagayam naganan. Gamit may sa ngarabi nga mapan na pasyaran kuma ni Sally. Adamat manen ni Frank nga giinom damanin kadagiti kakabagyan ni Sally. Nakiktutak lahingan idi tatumag na ni Suna kat imasidag yung kanyak kalpasan na sinultaknak mano. Ayop ka! Dinakarawar lang kayatin ni Sally. Umay mo pala pasyaran! Kinunahan naman ng Nemi kat pinadas kumit nga dinanog kan kinugtaran. Ngem, nakalisi. Nalaing kayam. Iti karate ti loko. Darupan manen na ni Frank ni Anton ngem ingawid dan. Tinengel da. Kat inbaga dya lakay nga tatang ni Sally. Tal na ka, Frank, tal na ka. Laglagi pa, kalugaran mi ni Anton. Isot isakit mi, saan nga siga? Saan ta pa nga nalpas, Anton? Saan pa? Imbilin, papagayam tilakay nga gawidan ni Anton. Ngamimbes nga gawid, napan iti police station ket impablatter na. Kaya buta impang ta ni Frank tibiyag ni Anton nga papapatay na kano. Ili agawid na Anton iti balayda ket siyempre nakita na. Nakita na iti naganak kang kuwana nga ada sugat iti rupan. Ay naanak, dato ket kang kunan kang kanahon ko'y bagbagakin ka. Nga gananat ka. Mapay, nunubya mong nagpaiso ni Sally. Abang ganda pala ni Frank. Dito nga rin ti, pakas dahawak tatang. Mga no samping insina ni Sally. Ay kung nang lakay akit mga numaputang mat ni Sally nga mga isina kang kuwana. Gabotado di kiti ni Frank. Kin mga no pati dyan naganak kang kuwana kat dinakayat nga isina da ni Frank. Insublat met ngayon baga ti ama ni Anton. Ngayon may isang aldaw ni nanang ni Sally nga saan idi nga mga ayat ken ni Anton ket isu mismo tinapan iti balayda. Ay, nana, maragada kay gayam. Sumrek kayo. Imayak Anton ta kwa. Personal matlaing anga. Ipagsak tinalaw sa panagyaman ko. Dakil tinaitulong mo. Iti pa naka-operar ko. Okay lang na. Sino kumat nagtitinulong na saan nga na tayo? Sakit sa mga pinabayatan di kutuana. Ito yung oray mo masit nga. Ada maalam yung pagbayad kang ka. No kahit yun na itulong ko lang amin awanin ti utang yun. Ay, kitagyaman kami mayak pahitap no umayak magpadispensar kanigiti naibagbagag idi nga nakapasakit kang ka. Masalutsod ko man nana. Kapag nga umay pailaing ni Frank, saan ka di pa yung insina ni Sally? Dahil nga ti problema ta. Ure no ibaga ni Sally, agsina dan, manggulgulo pa kindi Kinabud no na, imblatter mi pa ni Suna. Nga manggulgulo iti lugar mi. Iti balay mi. Mga no dito yung matumunay na mangguluan, pangguluan, so agananad kayo. Kunakman kit ko may singasing ko. Tapno sumardengan ni Frank. Asawaan mo ti anak mi. Kalma na, nana. O may kam tungar doon mga asawa. Kahit ag-asawa kam to ni Kinisali. Kasta nga ron tinapasa magpapagayam. Idi, tanaka-schedule ti kalaysa da Anton Kinisali. Nag-request da iti protection. Manipod iti PNP. Nga pinabantayan da ti simbaan. Nga nagkasaranda, pinabantayan da. Mabantayan ti pulis ti reception. Aging ka kadimtengan ti rabi kat dituyan nga ginunod ni Anton ti amin ni Sally. Oh, Sally.
Si kamit laing tinsakot ni Apo Diyos kanyak. Wen Anton, ket si kamit tinsakot ni Apo Diyos kanyak. Oh, ipanagnek ko ita keng ka. Nga sinalamat matak, di kinabirhen ko. Nga isagot ko keng ka. Oh, Sally. Anton. Nagtinulong da iti panagmula panag-harvest iti nateng limawo pa yan iti at mulmulaan da. Pinalawad naman ten ti balay daanton ket naandaan da iti talungan nak may sa alalaki ken duwa a babae. At napayan pwesto da nga paglakuan iti nateng iti tiyandaan tilawag bakaraken idya San Nicolas. Iso ako na ni Anton anak ka na nama. Tinaran niya kamasakbayan dagiti talungan nak. Pamagayam, dahito nga rod ti pakabuklan, ti pakasaritaan ni Anton. Ya, iti Lawag City. Nga iso tinakapilyan na nga best letter of the second week iti bulan ti Mayo. Kaya tulitek, sabi ko ma, tana-i-share yun detoy, kabayatan nga bibuyaan nyo. Kaya nakapalo kayon iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya nakasubscribe kayon iti YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ni manong yung anemi na ito, Nemi Ruiz, itilagip tinapalawas, kanayin kayo kung mga dunging tilagip tinapalawas, kaya nagdadua nga programa tinumutibiyang. Okay, aging kahit isabalin tumarin nga may upload ngayon ang video iti page ken YouTube channel ni Paring Ray. Salamat po kada kayo.